Hello mashaka, ito nto hambana mamkela kono ko eno ang kanelo wa gingirikani. Namthayela kula live video ya Sayicology. Yes, we are back on Kanelo wa Gingirikani. Ukuza subscribe ka channel ya nkobela endlatano iku subscribe and also hit the notification bell kuloko hi endla chota hina wena ngasela ndzhaku ingatitimeli kuna van'wana va vula Xitsonga veri ni rini ingatitimeli. Don't be negative. That's what I'm trying to say. So Sayicology, hirin maka Sayicology guys, because I mean video yani ainga expect wangi you me nkarhi wun'wana wa nkarhi wun'wana wa unga hleketeleriwangi ku nga vona ti breaking news ta so leswaku ti breaking news leta himpeleti le ku humeleleni ne. Okay, so Sayicology handla ka swo hleka swo serious i humese video. So video leyani anga itikuma nga tsakangi swinene and disappointed hi swo hambana. Loko ndzi vona video kona hi lewa Team Shirimani Xitsonga na vaseketeli va Sayicology na vaseketeli va mafamba namkhensa hinkwenu vaseketeli va mina n'wina mi nga ni endla ku ni kumeka ni va ni ri kona na ntirho lowu bojo va nga wu tirha na Thembani Rangani kambe lexi ni lava ku mi byela xona eka siku ra namuntlha mina ka sonta wa ku xonga swonghasi nkhani vuya kerekeni na braya mina ni na nkingha yikulukumba swinene leswi no va ni nga swi tiveki ku ri ni dyiwe yini aka misava kambe lexi mi fanele mi xi tivaka hinkwenu ka n'wina ku hava nantu lowu ni nga na wona lowu ni nga wu endla nantu wa mina ko va talente ya mina. I think ka award ni na more than 3 years ni nga kumeki ni kona ka nomination ni ngo loko ri hi n'wina vo munghana lonene n'wina radio hi le kaya eXitsonga na khensa swinene ku kumeka kona bya mina byi kumeka byi nga ri kona eka n'wina na talente ya mina leyi ni kumekaku ni kha ni kumeka loko ni tshamini ni hleketa hi tinghoma ni ku ni lava ku kurisa rixaka kambe swi kumeka swi ri useless. Ni ngo munghana lonene loko ri hi n'wina mi endlaka swona leswi so nkarhi hinkwawo mi kumeka mi kha mi ni siya ka award ni kha ni nga tivi ni dyiwe yini eka tinghoma ta mina leti ni kumekaku ni ti tirhaku hi mbilu ya mina na moya ni tsakile kambe ni ri loko ri hi n'wina xikwembu a xi vi na n'wina kambe loko ri i ku rhandza ka munhu ni ri nkarhi wa yena u ta n'wi fikela Shirimani eswona lexi ni lava ku mi byelaka xona hinkwenu mina mi nga langutiseli album ya mina ya Xichangani ni kombela ku ya yimbelela na tinxaka tin'wana leti ti nga ta hlonipha ndzhuti wa mina wa talenta ya mina ni khensile swinene eka malembe lama ni nga tirha 5 years leyi ni nga yi tirha or 6 years and around for 7 years mali a swi ni vuyiseli ntshovelo ni vona kha vuya vanhu van'we emahlweni so ni ngo sweswi ni kulini ku ni vona ku ni humela miceve yi basini yi ri so. But otherwise mina mi swi vona njhani mhaka video leyi mi vona njhani loko mi vona video leyi mi hleketa yini kahle mi twa nga ri Sayicology una point ya njhani leyi mi twaku nga ri i na yona ni kumbe mi commenta down below mini ka mavonelo ya n'wina. Malona ta mina ni twi nga ri Sayicology a ni swi tivi ku i vula ku a nga hoxi ka award njhani for 3 years because loko ni cheka this year 2020 ne. So maybe the counter from 2019. So 2019, 2018, and when album had Sayicology, me na 2018 or 2019. Even 2017, I'm not sure. Maybe ningan bito like 2017 mara. And kuna album lenga homa ya Sayicology. Leshi nishtiva ko shinga homa I single lenga homa ya Slow Jam last year in December. Le anga nika yona. Ile carousel bisha ile queen le ka garage le to aka Limpopo hlengena yena Sayicology aniketa yona straight I mean that single nene into kahle and ya ba kahle swinene so anesti ku ihleketa ku afana ushukata award maka single yana kumbe afana ushukata award njani for 3 years I don't understand swisisi la ku ri cause ngeza humesa album. Maybe I'm that best album, best male, then according to album, then best song, most popular song, all those categories that are there. Got album, got the award to hambana. So I know still
i vulavula hi ti-award ta njhani ku ri a nga hoxiwi ku a nga za humesa album recently kumbexani wrong mi nga ni byela laha hansi. And then xin'wani ni vone a seketeriwa loko a vulavula hi mhaka ya ku loko a addressa TS Team Shirimani ku ri i kombela khomeriwa ku a nge humesi vunanga bya Xitsonga i ta lava ku a humesa vunanga byin'wana ka tinxaka leti ti nga ta n'wi appreciate ka talenta ya yena. Yeah, Sayicology no talent. He's unique. His voice is very unique, and I feel like he is talented. Ka humesa vunanga, and the voice yena I fana munhu un'wana. So actually, voice Sayicology is very relevant ka music wa Gaza. Loko osuka impela it would be a big loss ka Xitsonga music, because loko nonta, for example, loko nonta Pongo remix leyi nga ndla hi Prince Rangani anga feature na yena Sayicology dan. Sayicology actually made that remix alive. Na swi tisa ku humele like na swi tisa ku ri tlangiwe kahle Pongo, you know, and ya ba na mavumele ya Rangani saseke ngopfu ma swi twisisa, mara voice ya Sayicology la ka remix leyi yi endla ku ri that Pongo remix yi va ya hisa, and the plus biwini TS kahle la yi tirhini ka that album ya Prince Rangani hinkwayo kahle na that song ya Pongo. So ntiwe voice leya loko a khanyinyetela swilo leswi hi ndlela leya swa saseka man, and hi ta va hi lahlekeriwe swinene ka vunanga bya Xitsonga loko ku hi mpela i ta suka no ni nga swi tivi ku endla vunanga bya njhani ku cause hakanyingi swi tala swa tika ku munhu a sungula vunanga byintshwa. Like for example loko let's say Sayicology wa suka i endla house kumbexana endla hip hop ne iya susa ya menula man aka you know Casper Newvest kumbe ya Nasty C, Reese, you know all those guys. Yes, someone le have tops, you know, so that I talk nominate of that side. Kumbe house music, cabs at the small, my piano, you know, yanta music wanjan, or yanta bulovedu music, you know, like Ben Mangani is also doing music that side. Yeah, Pixana King Nadala. Kutatika, because usually it's take plus minus 5 to 10 years. Kuwan baku take a serious ka a genre yo car, unless even a big hit. You are viral, then people take you like, oh okay, because manota langa music wa hambana, they had it rough man, they had a long journey. I mean DJ Maphorisa nsukela DJ Maphorisa sungula kutlanga itlanga xikoma milenge. The first time ni try DJ Maphorisa ku ri xikoma milenge na DJ Brian. And the Carl, imagine, Mara DJ Maphorisa, the past 3 years, DJ Maphorisa has been DJ that we know, DJ Maphorisa that we know. Mara angasungula ntolo kumbe tolweni, of this Carl alcohol, aka enter shileshia. So, stong all over like Sayicology ku aswitcha music aka genre yintshwa. Ibila angatota ku dominate, kumbe la angatota ku take on hlokweni. Handle ka music wa Gaza, because Gazeni impela se I build in fan base, kuna vanhu va n'wi tivaka, wa tiveka wa swi Sumanta afana khomelela ka Gazeni anga suki hiku loko aya ka genre yintshwa swi ta n'wi tekela nkarhi, and se ite vulavula hi ku se na nceve nkulukumba nkarhi wa famba, so swi ta tlhela swi n'wi tlherisela ndzhaku hi ndlela yin'wana. So a ni swi tivi mi swi hlekisa ku yini ku loko a suka is it a wise decision na ka vunanga bya Xitsonga na. Loko ita ka TS ka Team Shirimani ku ri a ni swi twisisi laha ku ri a swi clear kahle ku i suka ka Team Shirimani kumbe I apologize ku ri a nge he humesi vunanga bya Xitsonga na. So a swi clear ngopfu laha ku ri wa suka ka TS na, mara ni vone Mapele, you know Mapele support I look supporting ka decision leyi nga teka hi Sayicology I ri endle kahle ku va sukini ta TS. Ye I focus ngopfu ka mhaka ya TS because I vulavula ku Mapele yena ku zekene a sukini ka TS I ku album yena yi tshama yi deletiwe kumbexana yi rabiwa yi nga humi. That's another story altogether, you know. Maybe we need another day for that one. But Pele should do like Magu yena I rabero album ka team Shirimani leswi nga endlaka asuka ka Team Shirimani. And hina hi nga swi tivi ku a sukile so swa swi tiva ku mhaka ku I ri rabero album yi nga humi. So mi ni ti vutisa ku ri loko album yi ze yi rabiwa swi fike njhani ku album yi ze yi rabiwa. Hi nga va rabiwe mhaka ku mixana mi kuma ku timali a ti nga ringanangi, kumbe ku ve nga va na ku twanana ko karhi laha ku ri kona. I xitori lexi hi nga ri ku xi tweni laha. We're not hearing that side of the story ku ri ku humeleleni why a sukini, and loko ku ri keni mhaka ku album yena a yi deletiwa hi mhaka ya yini. Ma swi twisisa. So hey timhaka letiwani,
and loko nangutawe feature ya psychology kahle ngoka xigazeni ku tlula ko a suka aku ya endla munanga byin'wana because swi ta n'wi tekela nkarhi. That's what I think. And then loko hi vuya ka TS maka TS ya tika because actually I once shared the status ka Facebook khale man. I think she share xirwanya status anvela it is difficult for vanhu lava nga ka TS ku va humela rivaleni va switana yini va tiyimela hi voxe kumbexani vanhu va recognize as the solo artist, you know. I think the only person lo anga ku recognize when as a solo artist ka TS I Mr. Post, and then ashtisa ku why Mr. Post ava na reception le anga ku ikumeni sweswa I mhaka ku ri Mr. Post and the lesson nga swivula la ka stage xa ku ri until the artist le tinga ka TS ti kota ku tiyimela hi toxe, as much as kuna team it's advisable for them ku va swi tiva ku ri as for example ni nga nyika yena psychology, okay, as psychology as an artist leyi nga ka TS swi kahle ku appreciate ku le ka team ya TS mara ken I swi tiva na wena ku you are an individual artist u tirhela artist bya wena n'winyi, because leswi mina nga swi vona hi leswi swi nga ka TS ku va focusa ngopfu ku build that team than okay timi hi lahlekele hi fambele hi load shedding load shedding yi humele ki record. Okay, ni vula ku ti artist leti nga ka TS ti focusa ngopfu ku va build team TS than building their own individual careers, the individual music careers. So I think that's a big problem because for example loko a promoter yi lava an artist kumbexani yi lava sound ya ka TS it will really happen ku va teka psychology for example va ta perform. Let's say Mapungupwe want a sound ya ka TS, Team Shirimani sound, you know, they want an artist from there. Obviously, the only person they will go to is Joe Shirimani. There's no one else they're going to take. Do you think they will take Mafamba? Do you think they will take Vasemson? You know, do you think they will take Danyoka? Vateka Danyoka up from Mapunguji. Maybe look can Team Shirimani impela la gusa sena social team. Chokutirela team after va kahle ku loko ke nimpela the invitation leta loko ti fika, let's say Giani Music Festival yi lava sound ya ka TS ne this year va decide okay this year a hi seni Brajo ya perform ka Giani Music Festival, then va twana na okay next year ku ya Prince Rangani, the other year ku ya va Samson, the other year ku ya Mafamba, the other year who's there? There's Brace Shirimani now. You know, there's all these other artists. The other year, we have Sayicology. After balance, na Sayicology, angata kutitwa ngari avilela ku for 7 years aka humesa album ngari kuna leswi avuyelwa ku hiswona ko humelela vanhu iri ku humelela vanhu van'we swilo kuna vanhu lava nga ku yena amahlweni va henhla handle ka yena kwala ka TS a hi swi tivi imani. Mara me ku vona ka mina ku ntisa ku loko the promoters the invite TS Music or TS Records or vanhu va soka ka Team Shirimani, obviously they will go for Joe Shirimani, and sometimes it's not a fault ya Joe Shirimani. Okay, gezi rivuyile gezi rivuyile ke recorder, you know, not cheating. so gezi rivuyile ka recorder, guys. We've always been having load shedding here. So katika kahle kahle Africa Dzonga ni kombela ku valungisa list asile kulungiswa makagezi. So thank God you rube ka lungisa ke recorder, thank God you rube ke recorder. So ni vula swona ku loko artist ila ku survive ka TS ku va yi fene ya la ya producer wa music mara yi kota ku timela hi yoxe, yi nga la ku dependa ngopfu ka team, because I think leswi dlaya ku ti artist ka TS kuri va dependa ngopfu ka team than va timela hi voxe, and it's kahle ku va ka TS. It's good, it's a good thing. There's nothing wrong with getting your music produced by the legendary Joe Shirimani, because he is very talented. I mean, who can argue with you about Joe Shirimani, you know? There's nothing wrong with it. But as an artist, as much as people can now go around and blame Joe Shirimani, what are you doing when as an artist to stand on your own and represent your own music and your own career? And I doubt most of them. I mean, for example, KK Shirimani. KK Shirimani is one of my favorite artists at TS.
The past 2 years, actually not even, let me talk about 2018. Shirimani's album in 2018 was hot. One of the hottest albums. Let me go TS. Mara ani wanangi promote wa indlela liya kufana album tunwale to maga TS. You know? And that's my problem. Kuri, as much as you have good talents, very good album, mara if you tangwa 1 month because kuna ngeke kuma album tavan lavangwan. Certificate ndleni tipalana. Certificate tipalana ta TS album tapalana. And the only person long and karole you know go album ena ipfumba imese post because umesa yi March or April. So between March, May, June, July, you know, June, July go umesa Samsung. So already 4 months iloku twale mese post angeza pariyo. Loku umesa Samsung okay kuna mafamba April or March as well ve. Mara mese post yena angakupusheni until almost December. Until look ya Brajo album. You know, so actually let's maybe TS maybe I finish someone's issue. It's good to have a team and it's good to work as a team. Mara individual artists must also play their own role. Individual artists must be given that that support, or let me not even say support, that allowance. Individual. Maybe they must have their own managers on the side. I know stick manager. They must have their own promoters on the side, you know. Mara, you coming from TS, you have that chance to produce music and be in a team, but then you must be able to stand on your own and promote your music. And then it beside where she like a team, because I mean, Brajo in school, so and Steve, because right now, Verman, Makongela is no longer there as well. Mapele is gone as well. So I need to kumela, you know. I mean, you never want TS I support and support us, man. We love the music that comes from that side. So it's not nice. I don't like this kind of shows. I don't like this kind of shows. So honestly speaking, TS has to fix the things, and also artists themselves have to be able. Look, what Samsung va humesa no what email va busy va promote someone on the side. Va pushing a team than to push out the career as musicians, because I think that's where they are lacking. TS, and it's quite sad because now there's Brace. I'm not sure if Brace is pushing his album Linga Humana as a double disc in Brajo, and if to push it now. You know, that song Mawaza is a very nice song. Actually, one day I'm gonna play it on Kandula Gingirikani. Actually, maybe we need Brace to come here on the show, or maybe we need a show about talking about Brace, because I think Brace Shirimani he's gonna be one of the great produce from TS aka hip hop, especially maybe let me say Xitsonga hip hop, not even Xitsonga rap, because Xitsonga rap is another thing. Xitsonga hip hop is a culture, so you don't have to necessarily be able to rhyme, you know, or be able to produce bars, but if you can make nice lines, you know, trap songs, trap beats or trap lines, it's okay. It works. And I think Brace knows his limits, and it's good. Maybe we need to talk about Brace one day. I'll actually let me pack that one for another day. But I'm just saying that Sayicology's video is not nice at all for all Team Shirimani supporters and all Xitsonga music supporters, because we need Sayicology in our music. He loves Sayicology ava arikon angafambi ka music wa Xitsonga. Kahle akufuna ngafambi munhu. You know, loko stakati magata award mina after lang ndanda ku vulavula hi swona, like I said, and run ku vulavula swa award, because you can look at Academy Awards. Every time loko ku huma Academy Awards, but na complain, like, you know, crowd complains all the time. You can look at the Summers, the SAFTAs, all these awards. Kuwana mula wina kukumenu kumula anga nominative, you know, kuwana tsulavula. Mara xinga xivona iku akurina workshop leyi a yi ri kona ayi host hi xitichi xa Xitsonga. A ni swi tivi ku vanhu va yini na ka workshop leyi a yi ri kona hi 24, I think, la Johannesburg. A ni swi tivi ku vanhu va yini va ka workshop leyi va twisisa ku ti-award famba njhani and ya nominatiwa njhani. Mara leswi ni nga swi twisisa swona mina i ku vanhu a va fanele va SMS ti-fan stars artist yaleyo a ti fanele ti senda letere ti nominata
artist leya ku va yi va ka category hi leswi mina ni swi twisaka swona so swi vula ku munhu u fana psychology a fana tirhe hi matimba ku va a kota ku nominatiwa ka ti-category letiya loko a twa nga ri i wa swi deserve ne then from there i va ka category then people vote again for you to win or not hi leswi ni swi twisaka swona so and then that's why mina I have serious issues with awards because loko sendwa ti-SMS sikuma ku the person loyi a nga na a huge fan base ku ya wina yena kumbe ka nominatiwa yena kumbexani kuma ku i na big capacity ya mali ya kota ku xava ti-SMS to tala kota ku sendela hinkwato ku swi humelela munhu a wina award ku va ku ri yena a kha ti sendela ti-SMS yexe so I don't think there's anyone who's to blame here. I don't think we nga blame munhu na antsembi ku na munhu loyi a fanele a blamiwa ka swilo leswiwani kahle kahle ku maybe ku na ti-misunderstanding leti nga kona ka music wa xikaza and leti ti nga lunghisiwaka hi ku va ku kha ku hostiwa ti-workshops lezo ti fanele ti a ti hostiwini a ni swi tivi vanhu a va yini na you know ti-artist a mini na you know if you were there then a ta va swi tini n'wana ku ri swi famba njhani and again loko u na mavonelo ya wena a wu ta ma humesela kwalaya ka workshop leya a yi ri kona you know a ni swi tivi ku vanhu va swi tiva na ku na workshop leya yi kona laha yi leya yi hostiwile hi radio station ya Xitsonga a ni swi tivi so guys mhaka ya psychology ya karata swinene so ku na mhaka mafamba a ni swi tivi ku va famba ka ri xo hlamala ku vulavula swilo leswi a tshembi ku xi wela kona a suka TS mafamba a nge suka TS a nge suka helo a tshembi ta suka helo i kahle ngopfu la ka TS u producer music wa sharp a ni swi tivi ku ri ncini xin'wana ni nga xi siya hi mhaka video liyani because nto yi nga ni tsakisi man a swi tsakisi ku va hi vulavula ti-video ta so hi ni la ku celebrate music lawani you know loko ni vulavula hi ku artist yi fanele ti yimela hi yoxe hi leswi swi endliwaka hi Soli Makamba you know Soli Makamba i munhu un'wana loko ni n'wi langutini that guy na n'wi chava that guy xi kota ku xi ze xi nghenelela hi nkanu xi kha xi ti yimela hi xoxe wa swi ta mani u tlanga music hi yexe i yimbelela hi yexe i arrange hi yexe wa pfunana na van'wana mara swilo leswi swi nga lani i tsala hi yexe everything ku endla yena and a nga ri like munhu un'wana i ti ndlela hi yexe hi leswi a ni nga ri ti-artist leti nga na fetish dyondza hi swona and hi leswi swi endliwaka na hi bini na hi ngani sweswo as well swa ku a kota ku phusha music wa yena hi yexe i nga lavi ku ri like vanhu van'wana swi kahle ku vele i tirhisa vanhu lava nga kota ku promota na swin'wana na swin'wana mara i nga vi i tshama backseat ku working endli nchumu i twi nga ri music wo u ta twala wu nge pfumbi ku na vanhu vo tala ngole va endlaku ti-hit mara a ti dumi tin'wana ta duma se ku ri late a ti dumi because a va kumangi vanhu va va promotela kumbe a va le ku ti promoteni hi voxe i kuma ku munhu loyi a baku thyaka ku twala hi ngopfu va tele vanhu lava humesaka music wa kahle loko yi yingisela album i tlamaka mara why album leyiwani yi nga nominatiwanga helo kuma ku maybe a yi nga fikelelangi swilaveko ku na swilaveko leswi swi fanele swi fikeleriwa ku va music wona wu tlangiwa ka radio you know sweswi taniyani sound quality you know, all those things marketing promotions all those things maya ka ti-meeting letiwana mi ya dyondza ku kahle ku humelela yini you know so a ni swi tivi mara hi leswi a ni khule swona le ka nkanelo wa Gingirikani mi nga byela mavonelo ya n'wina laha hansi ku mi ri swi vona njhani mhaka ya video leya ya Sayicology ku ri i ri wa suka axikazeni and kwa tshemba ka ku yena a nga nominate ka ti-award i na point na and mhaka leyi nga lulamisiwa njhani because ni twi nga ri Sayicology is crying for help that for me when I saw the video I feel like the guy is just crying for help he needs someone to come and assist him you know hi vona ku va yi lunghisa njhani mhaka leyi because hi nge dzumiki hi lahlekela hi ku tlhantlheka ti-team kumbexani ku va na ku hambanahambana ka vanhu lava tirhaka swin'we a swi sasekanga swilo leswiyani lexi nga kahle ku vanhu va fanele va khomana va tirha swin'we you know swi kahle ngopfu leswaku va khomana va tirha swin'we fanele mi swi vona ku TS yi endla kahle ngopfu ti swo tirha swin'we no ni nga swi tivi ku ri ti-artist a swi kota ku ti dyondza ku tiyimela hi toxe na you know ta swi kota sweswo na you know because loko ri ka TS one thing you need to know ku loko ri ka TS swa boha you are going to be working under the shadow of Brajo and obviously Brajo has been around you know so loko ri ke la ku yimela ela ku tirha under his shadow
it's not gonna work for you. You're not gonna be seen. And it's one lesson like Brace Shirimani Sona about Brace Shirimani, because I think there's huge potential ka Brace, and it can become something big as Tsonga hip hop, not rap. Hip hop. There's a huge difference. Hip hop or Tsonga trap, you know. So there's so many artists ka Team Shirimani that good, very very good. I mean, KK Shirimani, he always produces nice albums. I'm not even gonna talk about songs, you know, but nice albums. The album 2018 for me was one of the top albums that KK Shirimani. But I feel like it didn't get the nice, relevant attention that it deserved. And that's the problem. That's a challenge. TS and then like what bakula batlakuka bandandlamuka bakurisa Xitsonga. Tani leswi Sayicology anga swi vula funa ku tlakusa Xitsonga. Ririmi ra hina tshikileriwe ngopfu vaka hina. And loko ri na vanhu vo fana va lava yimbelelaka hi vona lava hi nga tshemba vona ku va ta hi pfuna ku va yisa vunanga bya hina kumbe va yisa ririmi ra hina va tlakusa ririmi emahlweni. Because handle ka vunanga bya Xitsonga kahle mani vula leswi Afrika-Dzonga i swilo swimbirhi ntsena leswi nga ku tlakuseni ka Xitsonga. You don't understand. Only two leswi nga ku tlakuseni ka Xitsonga i ririmi ra Xitsonga leri nga ri kandziyeriwa ku ri hansi, mara i swilo swimbirhi ntsena leswi nga ku tlakuseni ka Xitsonga ku nga mahungu ya ka SABC 2 lama nghenaka ku 5:30 ya Xitsonga. Ni nga vula na hi munghana lonene, mara a ni ta tshikelela ngopfu ka mhaka ya vuyimbeleri bya Xitsonga. It's actually swilo swinharhu. So Afrika-Dzonga swinharhu, munghana lonene, mahungu ya Xitsonga ya SABC 2 na vunanga bya Xitsonga. And vunanga bya Xitsonga I feel like byona byi nga khoma ririmi ra Xitsonga byi teka ti-percentage ta le henhla. So a swi saseki loko hi lahlekela hi fana va Sayicology. Ma twisisa? A swi saseki na kantsongo, no. We need Sayicology amlothweni. Hi n'wi lava amlothweni, hi n'wi lava ka TS. Ma twisisa? Mani ku a ni ta vula ku a va hlangana a ku vulavuriwi ku lunghisiwa swilo. Va mambawulela va vuyi loko ku na swi va nga hambana. Loko ku ri karhi va fambangi swi kahle, you know. Loko ku ri karhi va ha ri kona it's good. You know, vanhu lava va kha va tirha lani a hi tirheni emahlweni. Hi tlakusa ririmi ra Xitsonga. Because for me that's the main aim. Ku hi tlakusa ririmi ra Xitsonga. And ku fana na nongonoko loyi mina u endlaka lawani ku xana leswi endlaka lawani ni endla hi vomu ku ni nga vulavuli ririmi rin'wana. Na zama ku ni katsa ririmi ra Xinghezi nyana ku vanhu lava ka va nga riki Vatsonga va ni twa cause va tele vanhu lava va langutaka nkanelo ya Nghingirikani mara va nga ri Vatsonga. So swi endla ku ni katsela nyana Xitsongonyana. Mara ka rin'wana va lahleka ngopfu. So no hoxa ni ririmi ra Xinghezi nyana ra ndzi ringeta ku ni va accommodate ku xana ni va amukela ku ani mina amphi mina swibohi ku ni vulavula Xitsonga. Mara ku na vanhu lava hi ku ya constitution ya South Africa va nga taskiwa na ntirho wa ku va tlakusa ririmi ra Xitsonga. Hikuva tibuku vhele hi nga vulavuli tona ni tshemba vanhu va hlaya na tibuku ta Xitsonga vatsari va tibuku va kona mara ni nge vulavuli hi swona leswiya ku tsala hi ririmi ra Xitsonga ma vona. So ku va Sayicology a suka a swi onheli TS kumbe vunanga bya Xitsonga ntsena, swi onha ririmi, swi onhela hina hi vulavulaka ririmi ra Xitsonga ku humelela yini. Wa vanhu va suka va yimbelela hi Xilobedu ku ri ku na rona ririmi ra hina la a mi tivutisi mara n'wina guys ku why swi la ku na leswi faneleke swi lunghisiwa ka hina Vatsonga. A swi lunghisiwi swilo, a ku lunghisiwi list kahle hi la ku vona Xitsonga xi tlakuka xi ya mahlweni. Okay, ni jakatseke ngopfu swi helini swa mkhumbi swo ka nongonoko wa hina nkanelo wa Nghingirikani. Mi n'wi twi Sayicology mi ri ni mhaka ya Sayicology, mhaka ya video liyani na mhaka ya Mapele ya nga vulavula mi vona swi ri sharp because i support Sayicology ka decision ya nga yi teka. You know, mi ri ni mhaka Mapele as well leswi a nga swi allege ku ri i suke mhaka ku araberiwe tinsimu. I ntiyiso fika kwini? Hi leswi i swivutiso leswi hi nga na swona. You know, yeah, because Mapele n'wana lo a teka kahle unique voice, you know, loko a lahlekini ka Xitsonga nto hi nga ri lahlekeriwini wa swi hi lahlekeriwini. Pele Jude, we need you back man. Hlanganisa swilo lawa ti tele ti producer guys a hi tirheni swin'we mi tirha swin'we mi vunanga bya Xitsonga bya mahlweni hi nga tlhentlhi hi ndzhaku hi nga give up, you know, a hi ni mahlweni.
na mina kwalawani i ntirho wa tika ku le ku tikeni mara mara tsakisa xixin'we sweswi vanhu vone ku na channel xele tintshwa ta vanhu va Xitsonga a hi va sapoteni na vona hi yisa Xitsonga mahlweni because there's more channels ta Xitsonga. It's good for us, it's good for the language. And leswi kahle swi lavaka, there should be more Xitsonga speaking channels ka YouTube. There should be more. I want to see more channels. I'm just happy that probably I inspired so many people. I'm not gonna take credit for that, but nastiva kuri vatele vanhu lava nga vona channel ya mina va ku I can do that. Yeah, but let's have this kind of channels, you know. Kuna channel ya vulavulaka hi mhaka ya general life, like social life, mara kuma ku hi vulavula hi Xitsonga. Kuna channel ya vulavula hi sport. Channel swi tele leswi nga endliwa ka YouTube hi ku vulavula Xitsonga hi tlakusa ririmi. I'm sorry, I'm off topic right now, but I just feel very passionate about the language. Kuri, I have lovely ririmi ra hina ra Xitsonga. Let's have more channels. If you want to start a YouTube channel, please do so right now. Vulavula Xitsonga, mara i teka ndlela ya wena. I nga la ku fana Mandla Gingirikani. Nga la ku fana lava van'wana va nga ku endli ka channel. Vele van'wana vele ku va fana Mandla Gingirikani, which is quite sad because people should be doing their own style. Vanhu va fanele va ndla hi xitayile xa vona, va ta na swilo swa vona swintshwa. Hi la ku vona swilo swintshwa, hi la ku analyze ti-movie hi Xitsonga, ma swisisi. Hi la ku analyze tibuku tintshwa. Hi hleriwa tibuku tintshwa ta Xitsonga leti nga kona. Ku hamulanga ku ndlela sweswo, mina ni nge swi endli ni ri nexe. Ni le ku mitlhontlheni ku ri ti-ideas ta ku endla YouTube ti tele, and ni nga teka YouTube hi ku hi tela ku endla mali because hi ta va disappointed. Tana ka YouTube i la ku endla YouTube hi mhaka ku i try i tsakisa hi ku endla ti-video ku fana na mina. Mi short video na swa tsakisa, and then a no sungula ku endla video ku va loko ni ri la ka YouTube khala ni endla ti-video a no na swi ta posta kwihi. So I have na channel to ta Xitsonga hi vulavula Xitsonga. Swi kahle, mina I like it. I'm really happy about it. Van'wana va twa maybe a ni tsakanga, mina swa ni tsakisa ku no twa ni nga tsakisi loko ku va ku munhu wa ni xisetela because swi endla ku channel ya wena yi nga koti. Mara find your own path, then you stick to it. Hi byele hi timali. Channel leyi vulavulaka hi swa timali. Ma swi twisisa? Ku va na channel leyi vulavulaka hi swa vukhongeri, maybe, you know. If you have passion for traditions, whatever, tana ta hi byela hi swona ka YouTube. Swa ti-makeup, swa misisi swi tele. Mara swa misisi swi tele ngopfu laha. I want to see something new ku ri YouTube ya Xitsonga. Hi tlakusa ririmi because a hi na swilo swo tala leswi tlakusaka ririmi laha handle. Ku va ti-platform leti na ni nga mi hlamusela tona. SABC2, mahungu ya Xitsonga kwalani, na Munghana Lonene, na vunanga bya Xitsonga. Those are the only 3 things that are pushing Xitsonga language out there. So we need more YouTubers lava kota ku vulavula Xitsonga. So let's do it. YNN, Pixanet. Da tlanga. Okay, vaxaka data ka va ba kheza swinene. Ni kheza ko mina ntlamina ngutile a ku topic ngoni yo hisa. Leyi na mina yi nchavisa ku vulavula yona because mara ni tivera swin'wana swi vuriwe leswi ni nga swi vula laha. Na swi ta ku nge pfumelelani hinkwenu a hi holoveni kahle hi nga rhuketelani. Vanhu van'wana va rhuketela, so mara anyway mara ni twisisa xilo xin'we ku ni vone post yin'wana ni nga posta hi Brace Shirimani. I ri leswi swi humesaka hi nomo i byela munhu un'wana ku n'wi vavisa, swi hi byela leswi nga ndzeni ka wena. You know that's a nice line. I like it. Thank you very much for Brace Shirimani for that quote. I don't know where you get it, but it's very relevant. Irrelevant swinene. So thank you very much guys, and khensile a hi voneni kahle nkarhi lowu taka. Xa mina ETS na Sayicology eka stars. Xa mina i ririmi ra Xitsonga a hi ri hlayisekani inkomu. Ndi nqaniwe ku swelekile nyora I'm testing totora. Salute. Mi nga titimela.